Disi fo yo fatu fatunga ma vivinga pese pesenga fo ia e fa matala loto ai ma fa matala ai winga o sio tanto wantu no pele o Samoa io e po fea le atu no mamau tate au mawai ele ma fai ona ngalo ia jau o autu malau nganu esere mana io le fasilina le o le pese le io awa o me fo ia kelinga umika usanga o foi fafo io e kaule valeva so o taule toi ai io le toi fantalo fa mo folo fantu ASIATA mo proclame o le TAUTAI ya e ilunga o le tautua male au nanga ala BLU TV Polimona TV ia e me se foi o le nei aso farai le fai o le nei vai aso lua se fulu lua o le masina o ke topa lua fe lua se fulu male tasi o patipatia e sio manto o tunu o New Zealand nei ia ai uia foi de makua i sopo langi o fa ingo ke se songi aso ia ai o te loa o le amatua to ai mani noa ia le malo longa le to telo sio manto o tunu o mafu ia ona o le alo manto ia awa le aso malo lo le aso nga fua ia ai mele ia onga o le lockdown le manto te fa fenga o pe ia wa so malo lo fa so anto isi mais o yo le fa talo fa mo folo fantu ASIATA mar proclame o le TAUTAI ia anti o ile nei vaenga o le fiafi na ua so ki kiro ka ko kai mi se fulu ma le tolu minute wa te ai nei le July 5 ia o tanto mafutai pe au ngalu o le ea i au ala fiso te inga masani i le tautua male unanga alau BLU TV malo le folau malo le fatotoa TAUTAI wai u manuia le nei aso e ei lo untari tonu nga mau tutu o le nae manuia me o malava ioe lau sa valinga mai lava ile amatanga o yaso se ia e tu lau ile mai nei taimi ia u te loma tau Australia pe tolu lua i tu la o lo tua iai ko ikikia e tuaia ai tatou te taunu malava ile wati ia ile fa mai no fo yo le nei aso malo le folau Samoa malo le tautua tunu malo le fa longo tinga ai mai se lava ia le lava lo Samoa so se tafa o lo e mau mai lo leo ngata foi le o lo e sila mai mo mai ile nei vai ngole fiafi fa afte tele ono le filifilia fo o ngal BLU TV
ia e fai foi mau paanga mau wole nei taimi a o tātou iai ia o proklame whanga solo ia tātou taratara noa fai se tala i oe po a mai oe omi mai po fiala atu nuu lea te ia mafuta mai e proklame ia le nei foi lo uloa mo le tua rao whaanga i oe ai wiki rua ngai ka ke next door ai omi mai whonga i ke ku wait leo langa leo tātou ai ui o lea ia o no le tātou taimi manunga i le tātou malo o la fo stand by ia le tātou malo i lunga o le tātou leina au wā fo i ia proklame whaata o tore ni yaso pe ono o tau whaapupula i le vai yaso a ananafi a mai se fo i o le nei vai yaso o aso whalaile lava ia o le a maua lava le a vanoa ole a fionga i le whalangilangi ia ele to tau wha i loina fo i le tamali i longa o le atunu i o ele fionga i a Vui Seigafolava Masinamua i o le a pale mai longa si fai se tantu tala ai mai se kele o li poki i e mana ia fo i lale o tonga mai ia walanga o le fionga i a Vui ele ngata sa ave mamalo le malo o se sui fo i whaprokiki tu langa o le kabineta ma le palemene a o ia fo i o se whaasala lau o sta ngata fo i lele tusitala e mana ia la lo kausu fa ia ku ia wa lo telefone ori mana ia tanto te fa so ai mai so tu langa i ta pena nga sa mo le tu finga palota laiti o yo le mo moni la au fonga mo me mentau tu sa sula le nga le yo le tua le wa va tu ma fa o tanto filo i lu mo no io i pai sina ma pai lei ia ai le lau fonga malingi ma le loi manta o fa no io vi ia le nga le yo le tua o le fa o tanto filo i lu la au mo tu mo watu mati elo na ngalelei awa ole uta tu vai le aso foraile ia ole aso fai u aso fainga ruenga mo lesi au vaenga lesi au vaenga feo yo le tala lelei e le mafai ona au alo sa yo tou mamalu le anga o la tou faatangi i le tua ma la tou faatuli vaengau i le tua e mafuai ona ifo manu ia tasi mai fo le fuiniu le lampalapa awaso tatou matu palapala fa le nganga o tatou manuia o tou le mafuanga tou te tatalo ioi ana pongi ia ola tulu i Samoa ia maola fa maoni mo le tu fa talofa mo folo fa tu ai feo yo le tala le lei ia ai afe ane la ia lea ia i le pai sina fo ile le o le tapu inga mau ana i tu asina sina ioi fa mai yo le pai le se o ia o inga lulu kamalea e sa lulu o ma me uma pe o ina tau le mau le afa o le tapu inga mau ana i o tātou tua asina sina ma lo le tausi matua afa pe o launga luenga le fai o le tausinga o matua i le aso ma le aso tor po lo o tau taia e anti oi fa afetai le tausi matua ia e ke fai ai oi me sili o punai o ile ne fai le talo na tus pa ia ia lan me o va vero so runga kukula upule na saulo na fai ia ta vita io e te whai ai oe mea sili ma vi ia I lava oe ia iau meana e whai ioi ma lo le tausi matua whaafitai lava ia te autou ia ma tātou o mpaanga masani lunga le prokalame le wha ua tau pale mai ia ma lo le folau I langi ma lo le whaatoa le lilo mai ava whaafitai fo I le ngā lulu le ni aso mo le tolo whaonga mo tau malava ia si taimi toso tau matu pala mo le tolo whaanga ma tau atu lau suafa ma lau to lua ma lau whanau to tele ai ono le tātou taimi o te musu e manu ia aleanga orga malo le pale me lungo le porkalame ia o le toe ina o te wo mai ia I lungo le tātou tauta ia me la lea na ona tātou me ia tu lava se fai le tātou whaapitoa lea mai le Pacific isi ka se pisi kai miringa e mai so le tātou talo fa voucher foi mai maua le tātou whaatara noanga ma le fionga ia Vui Seigafolava Masinamua O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua I whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se eleni mato account, o na whaatino leo la foina o lau se eleni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia ina. Mo nisi whaamatalanga I le nei au unanga fo. Bala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. TAUTAI Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāu, o le lafo me o le pepa tala oloa.
I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Ile voucher. Dai mo le talo pa voucher o mo le position se o fine. So se para lo fa ngofie, a me se le fer wa ima le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no do tama o ainga. Fa te tu la vole talo pa voucher mo le foi o nang fo pa tai. Ma lu la le tsam fai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Joe fatalo fatu sa moi lau faso songa le vainga o le fia file o se fulu mo le 5 minute o te nei le tu la e lima le tautua lau Mona TV BLU TV fia le nganga e fai lo antu sa moi me se le tafo ke lope o le o pale matuta itanga le sa o le inga sa tu wala le vionga ia vui ia pa ia wa sa tu wala mo la tu ma pu a fio alo va fusuanga ia ai me se foi le la tai o malai ulu o le matua taulangi ia ma se tala luma ma upu ia te o sa le mulianga ia al ke malo ngo fo sala fa pa sa va ia ta fo lo pola au ma au manu au sala fa ainga te tausi fa la au te tausi fa ta lo fa mo fo lo fa tu ila o vionga vo ilu ngole por kala me le tauta ia e le nei va ngole fiafi ia tauta ia e lau to file vai malai o le fonga fo le por kala ma le BLU TV ile nei mai ngona so e manatu a ASIATA e le to e tau fa furuina i sa fa matalanga o sa ma fai nga o po ia mo malu ai mai se fo yo tatu tunu o manatu o le o uma na e a fa poi fo ia a pa ia ma malu sa wo o le tunu ta se e lo sale na wa e po ala vai si fa matalanga manisi fa matalanga e le mawhai o na tātou e whaau popo, pe to e se ai mamalu o na tātou tunu. Pa wā o lea, leanga o lea tua ai e ula, ia i inga, na manatu lea, ia, to e momoli e tua lea nganga o le wha malo, ma le wha aftai i le tua pule tele, a wā o la na pule wha soifua, i lo soifua, ma lo vai, o mawhai o na tātou e whatapai, ma whailoa ai, ia i lunga o so ta inga, ia mai se o le polo kalama o le TAUTAI ia malau to fa ASIATA ia fatalo fatuai le ia maulunga ia o au paanga mai fo ia masani le nei aso ia ai ta se ia i le polo kalama ia ma le fatautinga o le nei aso e pe o nei ai ia le to fa i lau to fa il mai mai nga fa lo ia fa malo ta tau fai fa talo fa ia e ia o ta va ivanu va sa ia ele teritonunga o fa nga ele to mai fa ne ona bo ala anta e tu fa ta sia io ta ua ala o fionga voi fa felo ia tu a utilo atu i tuanga o la o fionga i le la aule tu atata mai tua ia o mana tua i mo le teine foi le alo le tuitonga fa mai io se ua ta o ta o le tama ai a fai o te tala noa mo man tu le tus pa ia e kai fa pe ia le la au le na fai ile tua ia mo se ina tala io se vai wa sar me nei ia na mo se ana sila ile la au na ASIATA ele ia me se si o tato e o ai fai au le me se singa vai ile la au vai se si ma fa tala nga fai au le la au mai si o la au kala mai si o la au ma kui mai si o la au vele ia tasi le vaenga e tusa le ia fina ngalo o la autofasia ta me se foi la foi ngaluenga o le la una mu ai le pe e mu ai le mate e fa penal fina ngalo le tua e lo tu so fo malo tanto wola e le mo foi o mate le lo fa malanga le o le tua e tu fa mati e pe ai lo tu so fo malo mato wola vai ia o le na ona o le lo fa le na o le tua e pe o le la au e mu ai le foi no fa mate ina ile nga fa lo asiat ma lo fa fetai io e palasi mai an fa to fa la inga to ina mandu tua e to ale le ye fa fonga ya e me se fita fa longo le no o yo le ya mai se tala o mai se tanto o tunu wa tele yo ina inisio o fa facili a wa se tamata u pula so nei e sa o su enga ka me givo ye all of the pa ai le lo fa ya tu fa facili mo e mai le ya so lo va yo tu le langi mantango fio so tanto o tunu
malo va tai o le tulanga o lo o iai masalo a foi tu le tala leo na mo o ha leo le to ina ma le o tua le tangata masani matai ai le tu o tulanga o iai le tau ia ua amata mai lava ile amtanga o le vai aso le nei ua amata na pa uti munga mata na pa uti munga ai fa pe fo le fa malu i te mi uma awana ngalo ya te utou le vai aso fo tale palo tale palo o na utou mo o mai ale ia ai o matou faalia liatu ma pe foi ona ta watu no tatu tu masalo o hanga nai pe ona mai tawina sa fa na tinati mai ai le so la ta vale ina ia o mai i lo ele malo fanua ia le la o sa o tu ai e fai ai le tapolo kalama ina o mai ai nisi o fol tanga i le so manisi o minsta ia tono se teimi o no foi le o se tala ia ai tulanga na o ye le tau no tatu tu no ia o folinga va ia na le lo fo malanga le o le tua oi e fe sui ia le fa soa le tua i lo tatu tu no ia wai pe ano tatu ta o el te me mo o ai le fai fa to anga ina ia langi le lei ia le tau o fai ana nga luenga umang fai nga korki pula ko le fai ai to sau to tatalo ia le tua mo miale le timu e fa su ai le mo quale fia ia o fai ele fai va lang o la manatu fai mo tau ona si le office le va ia e fa pena Italia la le tua i vai ma le se me le Italia tu langa na le tau lo el tato tu elo no winga le sau no nga la fionga o le aso fa fia fai va o le aso fa fia fai fa tonga yo e fa pena no va wa le mo fai o le tua fai mai o le tua lo no winga fa sa fu ale lo fo le tua ai fu e le tua ele fai fo wa kelele kangi ko fai fa ko nga vele fai fa ko ia o sai mai ki fa ku les kamale le fo kangi mai ngai malis ke le malis lo mo ko malis ko ia ele nga fa lo se ia fa fetai o me ale ala no fa mo lunga ila fa to fa la inga o le tulanga o ro mala malama yanga fa le natural me o yo le a te tele la ufionga vui o la ufa fesili le la tu inantu ora sei fai sau noanga e dele no fa tala no ina tu fionga minister peitai e se le vai liu la fa fesilia tu e ma fai ona e tau fa ilo mai ama to lo ia tu no i fafo o le ase tu langa o le langa o lo ia o to isa moa taking le tu langa wa ia fo le malosi o fai nga vaenga e lu hale wa ia wa afu i tu atu to sanga tene ia e ko ki kia pisa na o le tarpipi o tatu peita yo lewa ese le fai nga malo le wa ye o anga o sui fuanga ila to o kau ye me foi le ro kau va vai o kau au pe o tau fai kengi pe o me te vai to le Facebook po o me o lo so longa le ya sa moya ia ai sei longa tatu teo le Facebook tatu lo le o fe au ye le o fe li fa ye le to fa le mo le fa utanga le ai o ina fe ina milo fa tasi ma fe mio fa tasi le tu ia ke ne foi ngai lo oi esa valia tu no wing e mai tau ngo fia oi e va pe o kamal fast ya la kwa mai malo fast ya yo pena ai tau no foi le tagata ile au HPP ia va pe foi la le ya malo i ku ngai o pe ona ia e pe o le tulanga le na yai o te matua fa fetei ai ia e ui ai na e mai tau mai fo ia tunu i fafo ma o to pe fo linga vai ia le to fa o le fa to tanga o le sila fia o tangata o Samoa ale pumonia sao atu le sila fia o Samoa i lo o to oi ma fo ie o ina a fa ia fo no ale a fo ia le vai fa la to o ia e longo fia tangata Samoa nei tele me faina e matea le vai ngale na ona le anga e so tino so toto so ivi so ano e tawa le pa pe upu masani o le tunu ele ma fai foi la ona e tau mo fai te lua sa vale tu malesi uso atangata e lawa e loa e HPP te le ma fai ona e fati nga ilo na loto na pa wale me ole o ia e au mai le fa malo ya te oele o ilo o e te fast fa malo mai ia ole ale tali foi e te tali ia il fa malo e pe o le nganga na o ye sa mo ele ai se vai ngai ma fai e ona iloa o fetina
e pe o me va ai lungo Facebook ia e ona ole tulang le wa te vana e ona e coast em foi onga ye me foi ole mauli ole tangata o oti le me foi ona e si le fieina le nganga le tangata ia le tali atu le lo to ale le me uma oe yo foi ia e ui foi ai mate matenga pe ona au mai foi tu e pa ia malana tamau le ala le pule ia e fa beta linga tal na me le a fai mai foi la o foi kako se tem no o le ia le ngana fa malo fa fitai io na o manatu te fisilingia ona o le mana ia lau sau no nga wa a fu nei la tilo atu ai Facebook ma tu no se kai pio le fa malu mai foi le nga sinka mai fa ia tu ai le le tan le fa attack mai le o fa pele so fa fisilia tu po tupu lava physically to tonu samo ai vi ele tu ia ele ai o ke le ala o le va nga foi le la fi mai tu o te lo na yo nga tasi futia ma le umele yan to so tanto tu no wa lo manu ia tala o tau fa pole foi o to samo ile tulanga le na mauai ia le se tasi fo yo o li ile sa fa no fo ese na malanga tu taunga i ta inga runga fa vai taimi ia ai sola i kualu le va le no fisiringa fo ile fionga ministerial son na ai pe ia ilau fionga le vai nga lau tele o le hase tulanga o to fa longo o kau popole o ko le mele ile nga fai wow ile upumonia ia ele popole ana ole loto ita o tangata ua whaalongo ina le ita upu au mai e tangata ona ole winga le se nganga fo le e fetala i le langona ia te tau ona manatu iai na ala ona tuai na sau isa monei ona o sa matapu o le koviki le la usau samo e tonu vai aso le na alua ele alua e afo e fa fale esea e te taula ona manatu on e ala ona tupu meia ona ole pui ia ai oso fe alu ai lungo le pa mana ia fo le kofu mai lo ilalo aka kanga lo ile lu le fa le anga ele taunga malie ile i tatu tunu le va ai atu ia te outou le afaina va ai a Australia ilo na afaina umaku ia Wellington ia wakali au kilangi uma au kilangi wakali ia kala estete fa pena vo i Australia Samoa o loto ale leia ai tatu te langona la le fia le tangata e saupe i folinga mai na te tau tofo ina ia tatou maolona nganga fo ile pe ia fia kama auku le fai mai ia ulanga tamai ti pe ia fia kama male ia sawa ole tama to inga tama le ia ile ilo utal jonunga pe na fai la utala ile so le matu tal no ngama le minsta pe lo la utala ia fatu se la kiti le lua fe la me fai na lua apa fe e ma fai le lua fe le ona kava niola se lua se lau Samoa e fano ona ole mala u kamalenga fa ba ala me fai di o fatu tongi ta fa ingata local ki ia fai longa inga ma vai ia mo fa ka usanga ile ko ai to ga fa inga na ta u tangata le ai aua ne e tofo ina le tula fono e mai se tapu le lo ia ola kala van miska lua fe wow what's 2000 ile me fai le lua fe na au mai ni ola o to sila o to experiencing ale melela masalo e siria ku lo ko le fia le mena ia le nga ola ko ke kinga o fangau o makua o ainga o wo mapaanga wa afia il covid ai ono Samoa lele o nga ole me foi lele nga e a foi positive le puisu kamakau e negative le puisu nga vale nga Samoa mo ele mena ai le ia fieta to ia il fama pela una e fa fesidi mai ia foi po ua avatu se fina ngalo fionga li minsta ia o ming skala vangala ko alangona la telela ia pelela mo fa leo tua ma paule me anga o mau ka ngaka ia o fasikele e pe ia e fasi ele ngu akola o kamale pe anga pe e tu umai ise
I tūlanga whapena. I langa whaaloalo a ASIATA. Malo whaavitai i oi. Malia le sau noanga e tāua tele o te pipi i fo i lau whinangano lau a fionga. Ia vai e pēan o whai atu. O le mau ke mamau aku. Ai na ua saule talam pa mai Samoa. Ua matua o ta whaanoa noa. Ua fo i lele peia. Ua mo i peia a fia le li le wha mai maro talangona. Ia o le tūlanga i leo se meula iai. Ui o lea. Whaavitai mo le wha mani nonga. Me se fo i tālo sia ia. Ia o le nā lava e solonga le leile marupui pui o si o tātou watunu. Lau fionga vui. Sa e le matanga luenga o malu o le malo. Wa lewa fo i tūlanga mawalunga o le matanga luenga sa e iai. Sa e tautua i fo i Amerika Samoa. O lena maua mai manu mai sa o tau le lava ia so o i lamtanga o veso nei se tasi o prosecutor leo foi le sinia i tūlanga o lona suia foi le fa fai mamango pe i se tala o le tūlanga o molianga o nisi e tau i aima o te mana tua lau sau noanga i le sta fa tanonga nei o le fa wo ma se e tau i ai o le aso la ngona fa amalu le malo retire ia matulanga ile uniform ai mai se integrity foi le fainga nga luenga e nga foi mo ilanto wo fa fonga mai malo fa te ASIATA ia o mato umala fo isanga lu sa mato tala no foi ma fa soa e o a voiceli o masanga le walo ia nei le sa ilunga o le vaenga o le commission officers sa matou whaasoa ho i ma tala no le mata upule nei. Le ase sio matou e le ita. Aita, o le vaenga mua sa tau na ia te ia le tamai. Sa te tau ona na iloa iei ona so tanga le tangata lea. Ona whapelea, ona avelo sana talo sanga. E ape amali e se mai se isi leanga e tau le tangata lea. Ona e mo i lava fo i o le tautonga o le whamaon. Ai e mawhiwhir toto le vai. Le upu e masani e le atunu. E mawhiwhir toto le vai. Le la ua tau i le taunu unga e le mo ia mau mawai le ngā luenga. Ona o lea. Ia pe ala utala le feiso. A matutala no nei maleo te vai. So le, au vai atu e tau ese le mela e whai to anga e whai tau le police regulation. Yoi. Ina ia malama mai o tiute mau au mtafa yo i fatino. Ina ia au ane i si ta i le malosi le nae te avea ma le leo nae te avea i tangata. Le ango Samoa le nei. Ia o i la le o tatu vai e le mo leo le fai tau tusi tula fono regulation sa leo. Wa le mele te anu ia o la kakusipa ia lea ka ke fai tau kwa pea. Okay. O a mea te tau na o fai o a mea le tau na o fai. Mai le fai ngo fio le nei mea. Nana i loa tau tangata lea, avele talo sanga. I do not want to handle this case because I am connected to this person, to the accused. Ia al ko nga mele o le alu fai ngiwi nga sirio nga ia o mau. Fa fene na tau sin to roma fa nau. Ele ko mau se nga luenga. Upumong ia masalo paulo ka nga luenga fai ka fe nga mai o le salwa koka. Na, wa ele to fai no to fa tu na ilunga o se mata nga luenga maso se nga luenga lava. E ava kwali poki leo ai longa o ki ma wali poki lea o le fai mea ma se tau iai ua tau mi ai le tulafono ona o le vafe lo loai o le manatu le tangata o lona ainga ai tau mi le tulafono ma tu hui ASIATA sa u fa leo fo le manatu le nei e le i aua nei tau ia tatu Samoa le vafe lo loai a ia ma lunga pea le amiotonu le tua le vafe lo loai e fai la pea ai loa o le vafelo lo ile e o iai le amiotonu se ai la fo le taula i se istanga hango mai ua ka kaula le kai ia ile nga fa lo ASIATA malo fa fitai o tai ai tūlanga o le tapena i o le whainga palo talaiti mo o tau i Samoa o lau fa fisili lea e iei tu malo ma e afia foi ma tu malo i wele o iei se whainga palo talaiti o fa fisili fa anga fa pea o le asau whaatou whala inga lau fionga vui wa longa fo i lau asau tu tonu whainga whaaporo wa tele ni tai longa na tūla i mai sa e fau tuaina ma tūlanga i ai ele ngata fo i neo au se o Samoa au se tālia. O le ale tu ai ngā lau whaatou whala inga tu ai ngā mawhau fo i lele o le tangata fo i lele whaapea mai o le a inga lea sa i le tofi e kakauala nga kula i mai le kofi
Umaku le ko ia inga saurongo ko alua sauranga kari makua io e pei foi lele pei la o fai ma le foi lele habits becomes a traditions now traditions becomes a culture pei o le fai so o le ala fato fala inga ile mea o se mea tala fea unga pe o se mea o te tau ona to liu le to fa ma feala mai foi lele wake up ila to woni tu malo o lo yere mana tu fa pe ole faftai ASIATA ole vaenga mo mua lava iao ona fatau aina le tangata o lo manatu e alu i palota. E fia tau wā. Ia nei loa ia mawhaio na ia manu maloina loto tangata ise awala sao. Ise awala sao. Ai a whai o lo nganga ina ia manu maloina loto tangata ise awala whapea leanga o lo ukama. Sa fai pule le kumalo leanga o kamalo ukama fo sa fai pule le kumalo e pe folinga o kofi le ainga ngei pa molmolia ele ai se me fa pena ele o se kofi o se ainga ele o se tofi o se ainga je veto la tala le nei o lo u ainga e sa wa ile mele ali ile tuangane o tina lo tina le fionga le manu o sanga lala Vui Seigafolava sa avea ma fai pule o le tu ya e manu o sanga lala isa fat ali tau singa le ala tau al tau lo ni mo le tangata sa tu mo fono ai Vui le mele o te Vui ai ilano ai sa avea ma fai pule o le sfultasi a fa sa le anga ato ona umalea ua se mai ile tulanga o tuto tasi o te penal tuto tasi o Samoa ya ai to so oi male a foi malo anko o tau songa o lo tina ya e fa pena foi la ia leisi na so iai ona alu este ya le o le tofi ya pena vai ato ia ele tau le me ya ta ele tau ya ta uleanga e o le tofi fa fonga le upu o le tofi o le tu malo mali o lo nunga o le tofi o le tu malo o ai lava tanga to le tu malo e manatu e fia tau va ona ua manatu e ai sona sao ta ua ile tu malo ma on tangata ia pe ana vai atu mo moli la ia o lo fina ngalo malo langona ile awala tatau male awal sao ole awal sao ia e manu maloina loto tangata ile awal sao ole awal sao o ngaluenga oni me ole e faia fua ia ngaluenga fo isa fai mani tiute sa e faia awa e manatua tai o ya tua e upu e fai ile tulangi le e manatua pule ai le manatua fa laio ele manatua ni meleanga ai manatua melele a faia lai lo tangata oni melele sa ia faia ai tula e mai ai fa pea na tele i fa o ngai na fa pe langa ole e tau tala lo le sui fa tu fa pe langa ole kofi ole ainga ngai e sa si li ai longa lu e a fo e kalango i al sam ai ol tu tel no intangata le anga o i ala ole sami ai la kwa e lulu le ava ma kaka ia kwa leisi ku sami e mulmuli atu ia ia polo walu tel no i ia fo i moa i manu tata awa vo ia la kwa male pengu ku kwale ngal kwale kwa mo kai uma kwala ngafanga ai tele faia le melena i tangata soifua o le pale ali o ngalwenga le tua ia le fai ai e mafau fawai e ia le faku e langona inai e langona i tangata ona mele leisa e faia e langona i tangata ona o lau fato fala inga ai mai se foi ia o winga faali ele ole ata i tangata mfai mele tangata le teime mana o ile tofi no way ai ao inga mawala coffee ai fiu kaka siri po ferfai pule mai la ngofu la ya pia ya alo le na ya pele manuia fo oka ole laka ia ile ikangaka male tu malo le teime mana o ile tofi ai nga ngale kuwa fiu kaka va vai oka ele ilo ina o se tangata e moni pa wala fam kalanga vui la to fam tala itanga ta pena ta si almen na la ina mana o tofi o fia kama uku wai masu e me ai langa o le na fai ina lo lava le palota le to e vai alo le to e fia masani tanga to le nuku male tu malo well that's not it
na winga le fia lu te tua pe ke fai inga sau pe fai lau kau pua i lo ngo malo ku malo ai le fai inga loa ya liliu mai loa ia nga ku akalinga e va ia ku e ka ka pe au mai ia pia ile nga fa lo ai le se ko fis ainga le ai malo fa tai fa to fa inga la va tu le sia u fa fisili le no ma fa lava pe ao no fa fisili ngia le tu langa le la u fionga pe tai fua ia i lau tau singa i le tu fa le anga no ai mai se fo yo o lo tamali anga ma lo fa sino manga ia ai mai se fo yo le matua le tofa no mana tu le o le au fisili tu ia o tulanga foi le tu loa foi le ofisa mamalu o le ao le malo ai na no tu tupu fa matangi le tulanga le ila wa ia tu le taimi foi wa fa le mai ia le vanga foi le malelenga ia na au mai ma tulanga fa pe e ai ni va ia ni vanga no faita wina o kulupu lungo le Facebook ele oni fake pages o manatu fo yo le ano no tia sua fo ila to o page mo ila na o faita wai ni tulanga fo ile lo fetongi inga fa so yo tua o yo la tu fina ngalo ile taulanginga o le ao le malo le fionga ile tama ainga tu maleli fano bo manantula le anga o au me tausia ya tu lo fo ia le o moenga ma to ia le anga o lo fala fo le ma manu o sala ia me se fo ia tausinga le anga fala ngilang ta sile ainga tausi fo ia le moenga o le fa fisili sa ala o fionga vui o faisi tu ia ana wa se tu langa o ni pampa o le tu ia ana ile fionga ia tu maleli fano fa mo molea Whawhetaya ASIATA ua e whesiringia ule vaenga le nei leanga e selti ngā loto i e oa inisi o minister ma whai pule la tu te e sauele upule au whai sao a iai u te manatua le teimi o whailele te o Canada i New Zealand sa whai eile mapol kalama ma le fionga fo i le tauwhia le ma le toa ua tu ua le malo le fionga i le o tai tu au ina ua tu malo ia tapa au fasina le sunga fo le ma le toa tanu mafili le lua ona faileo le ma por kalama sa o saula le sunga fo to faile si por kalama ona o wa le pa watu ia fo ia ia savea ai talanoa mai ai talanoa i lona mata upule nei po ai se isi wa tatau na so ma le tapa fasina ia na au mai ai la leo fina ngalo sa wai leo le vala au fape mai wai ai lo tali tonu ngai tatau na so ia malietoa wa uma ia tupua wa tatau na so malietoa ma le tuia ana na ofisili le o ai le tuia ana ia ai fai mai ia tu meleli fano fa okay watu ele ai la talanoa mai pe ile swafa tu meleli fano tu lo watu le fionga le tama ai ai wal talanoa mai tu ya ana lenga le tau si se atu upo wa tu talanoa ia tu pole mali ole upumonia e fai mai fo io Samoa o le tu uma na tofi mali ai ole au te baba ia e taliola ile stemi langona o istangata ona e monia au ele selau to fa lu ASIATA ele anga ole mamulu mai ai i fofonga o isi tangata le e o afo i le parliament le la i tau lumanga na te atu dei ya na o ina fa lupe mai le fionga ile au malu le malo le fionga le tuia ana le ai o anga masani o mana o ai fa le lantai ta ua mai fo i lunga ola u pol kala mai o sa o foi mai ai i le ainga taua ana ma le tulau salongo ia o la me tati ai na me abele tu isa nifo le ainga taua ana i le ainga taulangi momoli le ainga taulangi pe afai manatu ai le mele mali ia o nalu le o savali le ainga taulangi le ainga satu mofon pa penale ainga satuala ia ona fono leo o le malai i maunga manu au sala
E leanga o le tala noa nga I le tuiana. Mali. Ia a mai ai. Ia ona tulai le o le fitalai nga le ulumoenga e papa kamale. Mali. Me sili ona le mafau ma le mingao. O le whaalupe seisi o le fionga ile tama le ainga tawa ana ile tuia ana. Whaalupe ile tuia ana. Pe makai, pe le makai, po le ale ko ainga makai, po le makai kele, po le makai la ikiki, po le makai whaale ngonua kala vui, e ke wha valea. Ali. E ke wha valea pe a whai ke ngofo whaalupe mea ia. E pe ia o mea voi a sau nga kai whaalangilangi le makai, ai le whaia se makai. Le makua sumua le nga I kula fongo, e mai sei o le sau inga le ngongo ma le fioanga. E le ngi kala koe awangi ai ASIATA. Mali. Le nga awane ole olea le tupulanga. Awane ole le tupulanga fa pe a kula mai ale wa kuia kuia anga. Le ai ale na fatino lufi. Oi mo ia ole tupua ta mesese. Ale na fatino le ia le afoi. Le eina ole tu ya tua ya tupua. La ke le ia ise pe o mata afam. O tasia le ave iai le whaalanginga o le tuia tua na o le na iai pa ia. Ia ele tawila tato o whaalangi le tangata. Ia ele I mawhai ona. O mawhai ona ave le ave ai ina ua tula I mai tu me le li whano. Na ave le ole ai whaalangi mai e tuila epa. Ia le tuia ana. E tala moni al tala leo te whai atu. Leanga sa u tala noa I le ainga taulangi. Ya tole form ma suanga ta utala no ele mele ala tu ta leili mu o man ave na ave ala matu sa vali male ave ya kuila epa o ai o pule ai o koe o ke ngo foi fa lang mele le isi men fai ya ko fola to fo yai ya upuya na al taulangi na ave ya le ala e te lo foi sieli ele o se mea o ia fai al fa le velave se o fa vale o makai ala ko ke ngo fo fai nga mea Malo. Pe ole winga le ola ufa metelang. Ona ole ua e fesilingi ai u le vaenga le. Ai, se ka ko ke mo uma, o ke o foi la u le ainga kaua anga, isele kauang yao. Mali. O la ko fina ngalo le kai minga o fai mai ai, se le fai kai ale un muenga le belga, ke le fa ko ngua kala ngai ale un muenga. Ai le fai ka, ai me fai kai. Ave ku sangi fo i kala ngo ai, kala ngo I ainga kaulang. Kala ngoi oi sa ku mafongo mai lato ai ngo fia ia ilanga fa lo ASIATA malo fa vitai lo fionga vui wa tatala le taafi lo finangalo wa sa fa oti le utu le fai me fa malulu fo I fa no pe e fa fonga mai wa ofisili sa o le tulanga le anga o sa mo le tunu apo ngata o mamala fo e ia o whaalelea wa uma ona mawaina. E iei fo I sua whao ainga e te taua ona o lantou papa. E le whaia iai se tala whaatusa tusa pe whai iai se whaafia sili o se tangata. O tamama ainga e tausi uma o pola puipuinga lea tu mua mapule li poinga ona ainga ia. Ia e tate musu fo ila e waile I lopo e tua ia ai tūlanga o nei mea whapene langa o Samoa o lea o mamala. E iei tua o patatua. Ai whaafetai. Ia ua manatua ua sao foi le tangata o te fesilitonu iai. Ia pe on ofa yatu. Ia leanga o ainga te tausi. Ia na foi te silafia e fa ia te autu mua leanga e foi papa o le tamalea. O te fa malu ia ilanga o le ala le na le sunu ia se ala fale. I maunga manu o sala. Ia uio lea. Fa vetai o lea ua matala ia senga ua e fa manino. Ia e talitonu foi. Ia o le ave fe au ma ave au malanga le fa fofonga le tunu. Ia I tūlanga o lau tala fulu ma le tala pipina o le tūlanga lea. Ia waina I tātou so na whaia walanga e pea o te mana tuai le tala fo ia le a whionga le lau na Voucher le fo ina tau mō mai eini manongi ia a sita mai lala o ai o si o pau. Le whionga o whailangi le fo launga ai ono Dr. Fanafi. E lana saunoanga fo ia masani ai. O le whai so o se mea le moni. E ono whai ma mea moni I tupulanga lalo vaoa.
le ala ua pinge I lau saunoanga ma lau whaanto whalainga. Ia wa me e alua lua whanong ko kere o lau whaasala lau ma le tele. Ia le fionga le tulo wa le ofisa o le au mamalo le malo samu. Ia le fionga le tuia ana tui ma le ia pasia ko le ia le pasia ko le ia le. Ia na pe ia le ua mai au na e papa ia uio le. Ia ia sauno. E tasi ale tuia ana o whalangi nei. Mali. Na tole foa. Mali. Danga o upu le mawaenga tole foa ma fonti a fai ele ai se tuia ana e tuia ana ave au malanga. Ave au malanga. Na winga la fam talanga. Paula tuia ana le e te tau na whalangi. Le ngai se tuia ana we e na isaisia. Ia va ngala ele fia I kanga kanga faile. Ko ola o ko eli mai lunga fonki. Ko fesili ai ko ngai vi fonki nga babai. Le ai e au te longa nai le yo le wa no fo fale sa tu ia I le finangalo maro le tunu ono le taimi la foto o mai ta penanga I fainga palo talaiti o le fo wa maua e ia fo se tasi o malo le fionga nga fetasi ia foi mono ia ele o te yo fainga me mo o le penga o tautai o tautau ai va vai atu I leo ri mamalo le malo o tau mo fai I le mota I te fau pa mai a melta por kalame malo fa te atu ASIATA ia o le tulanga lava o iai oka se me te o tai ao o le a foi o le alo muai atua. O le alo muai le ulu na atua. Ile road show o le fatutua le tua sa mo watasi. O le ato muai ia le fionga fo I fale mawaenga. Le fionga le ngaftasi ia fui mono. Ia titi maya tafua. Ala sola tayao. O le tulanga o iai ele suia sa upa matalanga. Le suia sa ufa matalanga o lo tali tonunga lava o iai e firm lava iante au le lima o suia tu lai mai o le fatutu le tua sa mo watasi a fai e manu malo atu le ono o manaia ua o le pongesi le melnga ai a fitulo ia o le malo fa le tua amen a pauala le vaenga lea ua uma foi na o tala no ai ma fa leo ia onga o ke alo fa ile ka penganga akuila epa ma lela ile pule le ua uma na la fola ai e manu malo uma le HRPP ile fitu sui le o le fainga palo tala titi o le bala ua uma kongi ela ulu il ko luanga le lu ila wa ave ai tato peki o la peki le ma le lu ile la avatu a fai e sao o lua. E te lua le te whalongo o koe kalia inga in kalangoanga whapengei, lua o ke le koe kalangoa I upu whai o le tunu ule nei o Samoa, tolu o ke le koe o mai o I se whainga paloka le kungu ule ngei. La o tāpua I mata no nofo e pei o le mautai I mata nofo. Maka ngofo mai au skaria. Ele tu sa ude ye po New Zealand po vela ai a faila ke kele loko kuila epa malala ele pule ya kalila le lu ile wo fa ko be no foi atu o mana lu ia o tu ile epa le wo tali le lu o le a sa o ia ma finga wa fai ali bua kele o loka ele mfai nga loka nga ia lua o le asa mfai ngo walun paloka pe anga le fai ile awala pi o ko fa ngo le si kula fongo o per kausanga ke ngei ku wa ilunga ia aso e falta usanga ia ole na a faila ai kun foi nga paloka kuila epa ma oelea kam fa valeo le pule e malo vale ai le maua mai le lua fiku le ulu folfo ola kala la ia olua e lor ke le olua faku male fa maongi olua kala pe alu fa ma vai uma lon kai miranga ma vai o kule e pa mal kofi o ku malo ma vai mal ka inga lo pa nga fa ma vai o le pule mal fa lo kusi o le vai nga fa ma vai mal kofi o ku malo o mai nga ka 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 sao nga pe no vai tu te lo tein e mana o mia e ha ur fa longo ni pelo fo
le la vai Samoa whaalongo o pepelo anga whai wa ku fia ho ia ngā ku inga pepelo o le fi whaalongo ises ai pepelo mai se pepelo ele lei e fou le whaalongo le anga pelo kuaia ia o se tala le whai o tuai se langona ele nei vai nga o le teime mo le toi le nga ngol whamalo ma le whaamtai ASIATA lau tō whai le vai malae ona o le awanoa tu ina mai ia o te whasoa tuai I le teimi ma le teimi vaenga o lo whapeo le tū le mai lo tātou tunu. Whaptai fo I le whita whafonga Samoa, I ona tupu mo na e mai se o tino I mātua ma le au mātua la tau o lo tāpu ia whaiva o lo tātou tunu, e mai o whaiva ASIATA. Ai. Ia whaawau la le tātou tāpu inga le au ngā le whainga palota le o le amata tae au. Ia ona la langa le whaalau iloa. Ia elo se whaalau iloa e toi o I le tūlanga o ngaonga sa iai mai le amtanga. Le teimini nei, ia le o tātou atu le whaalau iloa lea ua o tātou atu e tau I tū malo nei e fitu. Ia, o le ua kūrka ko whainga malo. Alie. Ia, le whatu a se fulu wa iaso le whainga malo, a e sila angela I mea ia ua umanga whaakingo. Ia, ele o se tala ole po o se tala pelo la le sa whaiatu. Lona winga, e uma le 5 tausanga le nei. Ua whaakarikali, ua maingisi mea fau e kau e whaatino. Ua e uma le 5 tausanga, ua uma le leia na whaatino le whaatutua le tua sa mo tasi mana na whainga malo mea uma na fola ila na menfeso. Ia whatai le ma se mātou whamtalanga, e le ai ase whaiva e au noa ma se mau sa mo ai. E le o I nei fo I le ato toa. Le a fo I sau tō whaafonga e le tau lau tō whaafonga anga ia so vai. Ia, malia o ngā ua pau au le akamai ma le iloa ua foa I le kua ia kia ua ke kalangoa kuai. Le mwhailanga u kalangoa I lunga kua le mea alofa le tua ia te au. Ia, ui lea, ia, a whai ua iei se a leo wa unei ia. E te talo I lau wha mara ngā longa ma. O fo ine I. Wha aleleina I le mtangi e se vai o le kamalo wha sa le leang. Au le ngangala vai o le tātou wha soa. E te lia fo I au tō whautuanga pe a upu masani, o oe Samoa, o le whale tele. E tua I ai mātou vai. E whesili I a te oe, I lau tō whama lau whautautanga, a o oe fo I te whatonu mai. Ia whapenga fo I lau ko whaile vai malai asiaka, a whai o le ase vai o si uso. Waia le. Ia o le kā ngā luenga e whai whakasi. Oe whare I ai ia. Ia kumua ia o lea o ke ngofo aku I lo kapa sisi le ngai e ui ona o lo o umatai mai ia I le whaingata sa tuala ma le maupu pe alo fa suanga masua ia ele ngate leo malai ulu ma le tausinga fale upor ia ai o upai masani ai ia e maaua le toloa I le vai e maau le mena ulai e le mawhai ona tu la fo ina ia na manatu lea a whaifo I o le ase vai o lo uso ia te musu mai ia o le nā ua o mole atu I le nganga whaanoalo I le tātou tunu ia se nganga vai ia te talo mai fo I mo lo vai ina ia taulu ia a o ni afuafu vai le lei ia whakong folau le kua ia iso vai a tonu folau le tua I le whautanga I le tō wha I le vai malai ai wala tu singa I le ala taua whapea fo ia whale toi ma a inga sa moe leoi ai ia a pe fo lo tātou tunu ulau tele manu tele ina to teimi o toi ma lo tātou tunu ia ai mo fo I le tuam te pena I le tua se isi lao tātou te whailoa I ei pea I le nganga whaanoalo lau te ona masani le nei mai lo tātou tunu I sa mo nei Vui Seigafolava Masinamua ia I le polo kalama ia ale tō whaia ASIATA ia e pe o tātou iai I le so le nganga whaanoalo Palo whavitai, ia manantu o lea ua se talinga e fia whaalongolongo I pei o le tala I le maunga matautia I sa la whai lau autu whanganga ma lau autu mapu e le nei vanga o lea fiafi. Ia o lau whaalele ngā fulufoi a se ua se lingo lo fofonga. Au te ilo leu te anta I le te leo komenia I la tau le au mai. Ia o le afale o tua walanga e matua le tu lo wa fatu sa ina fo I le pale li o ngaluenga le tu alanga o tala ia yanga fo ia fa mai matua si to ina masiana fela ia fa fetai o fai va mana ia o fo I le tanganta wa manantu ne
ia ua whaalaolao ai fo i le nei vasa o a sui lunga o lau porokalame. Ia awa ia le whaalau te leina ma le whaamaninonga o nisi o vaenga o lo tutupu. I oe a whai e sou fulu o sou. Sala i le sou leanga na fufu yeiti o le tautianga a o mai mofa le ata ma le wharetua masanga. O ia whai vālofia a o la mātou fo i te talo. Ia o tupupu e le atua awana i fatu matuna le tofa. Ia e mai se fo ia la wama o to ina le tofa mai le atua. Ia awalo pale fea ngai e mo le fautua ina o tai o si o tātou malo. Ia ma awali tia le alo atu le tau prokalama i le asua tai au mātou tāpua ia tufoi ma le mamaru lau telo le atu. No, ia ai tātou e whita pai fo i wau teilo o tā ua aso whareili te tasi pēr au eke pisi. Ia ai mo le nei taimi. Alo fatele atu mo lau o fionga po ele uso tulou. Ia mai se le ainga i sa moa soifua ma ia manuia. A soifua ia. God bless. Aftai. Ia, Samoa o le nā ua lau sa le upenga osa o le tautai. Ia, e peia upu osa i tumu le nei aso. I le anga le leo le ntua. Ia, mana ia foi le tātou foi le suni ula festiti. Ia pe sui fefiloi foi le tātou whaasolo i le aso ma le aso. Si mea ota ma si mea tunu. O si mea ata o si mea whaanoanoa o si mea tau whaafefe. E se foi le e matala mai ai se ngal fa to fala inga tama mantu tua mato ina mantu tua ia e kaule a fe ya le tulanga e mara tua i lo to aso ula tete fa uma to tanto proclame le tautai ia o fa longo nei fono a le pale mene ia soia ula titi a lo te primary school o ke fa sa o le ngila si utama wa fi o ko inga fa longo kai mio te mana tua i sua fa nei o le tiu tamatoa so ato nio vane foi na to ina na masoe foi le Felicia Elena tang to ina ma tutua ai me sel to ina le fionga ile tu ya tua tu pota ma CCF e ia ila ia meo le vaonga ngana mala to fa to fala inga aka fa longo inga ya soia pe kauli alo ka kingo ala fai tau no telefono e ia le taimi e fa tu sai foi tu loa e upu foi le pe fa pe kai kongi upu maso haping upu sa ai a sau mai le tangata matua e se ale ia e se manga la o so mai ela se fa pa ulua skang ka kala vo e mai upu ia io ale va vele alo e foi meu angry face ai o le tolo pulo fa tai foi le tamali ia le fionga ia vui ia pa ia foi wa ia sanduala ia male mapu io male mapu taulangi ia tina ni foi alo va fusuanga ia male fitalenga ia malai ulu metuanga fitalai ia san mulianga ia maru ia san mulianga ia mole no foi ia ua whaalau dungo la programa tauta ia elena whapopoi foi la ia lea ma se lua ma se au ngangi ale fionga ia vui i Samoa a foi le foi se la manga o le tauta mali ia ua pa o papa i lau whaafonga le nei ia fi ia toi foi mai ma toi foi mai lava le programa le tauta ia a foi o ia se le lei ia fai Moui a wale long weekend mantou ia a fai o toile mala fa metalanga se lau rosu male iva ke se sol nei so ya matou nusila ka ese kele se lau luas ful maliva ia sa mole tunu bele le toe o ia le matapia le manaia ai lo ele fai se kui ke lo la tala simpola fai ngofie fo yo la advice la vatu atau taia io apea e musu ke kui au ke ferwa io tu urta fau upu mongia wa le fa ta la fonga ai ele fe mo le stanga ta o mai alo na tui a fa pela ia o la sunga ia te na te ilo sile fia me tu langa fo yo ia wa langa wa va tu fo tuanga e fa yo tu ia fa pe o la wa fa to fa la ingalina ia no ta fa ya tu fa ngo fiele iwe ia le ia la lo ma popo a fo ile o ye lo mo ta mo lo la ia me se o to lo me se o fanda ia e fa te mai ia le pipisi walang o pipisi fa ma ia tatou ia ai uia fo ile le titi o le tulanga o numero lo i motanga sengas ia ai ono fa tupula ia pe fa pe tatou te le fa tau tai tula fono mai inga o tuina mai fa ilo tali fonga ia me se fo ia o tauna fa yo tui
Ya, tātou tauta ia ele whaftai sa mo i lau mawhitanga li tātou BLU TV amata mai lawa le songa fua se e pa ia le nea so whareile ia to e whaaua fo i le songa fua e aso malolo ia au te iloa ia e whaaua tātou porokalame matulanga masani manuia le aloa tu i le weekend e uin tātou le o i wharisa ia ai te tangoa o e whaamamalu alo whale teimi o whainga lotu ioe au e te alo vao mai i lotu a fiafi ia mali mea ngai ki fiua ko kongi lau lotu e le laki Nuia la rata le weekend ASIATA ia mara unanga le BLU TV mara tātou tauta ia awari tia le tuatai taimara nei po soi fōmi manuia. TAUTAI Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa sunga fua tau ai lesia sa. Li fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ile wana fa akau ma me te mga ai ile voucher. Dai mo le talo for voucher o mo le apusu se o fine. So sparo loa fa ngofie. I may say that fair right on the telephone. Time me uma. I look la for mercas on a ino or tamare ainga. Pasteur tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Tai talo for voucher. Teki talo for voucher. O le whaamama awenga li nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se eleni mato account, o le whaatino leo la foina o lau se eleni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina, mo nisi whaamatalanga i le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tau tua male au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga ese. Ale ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Olusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible dia. Mua, tapi lah ucapan lebih out. Mua, tapi lah telepon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo? E matua I pasa aina, lo tau maftapa ai no fuanga papeni. Ota Samoa, ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.